Ул ситуациятын көрөн, кини бутого маннык түгенге түбеспитин көрөн холобура hem bir бәгәнән хардага. Аны ул бәгәнән хардар билен турар ырахан. Социаль өтүнә көрдәк көмөгөн адыр, но кини аттытын билинмәк болгон сөп. Ол билинмәтин кинини бу кас ыйыйдан, сорок кенге сылы-сыллан, кайыкка тербия канада киниха бу балахыняттан таксарыгар бастатан туран өйдөтүк канада. Онтон уже социальный өтүнөн көмөлөк канада. Киха остаска бу подыннар кытта подразделение по делам несовершеннолетних ин холобра тоха патронажка патрульга барахалык болсо холобра. Ол холобра. Анук барар болдум. Койот келебинден болар. Күн айы күн барды бир болбата холобра манна бу тох болон туру беллебет холобра. Үчөй дөттүнөн кухан дөттүнөн холобра. Холобра бу тардар хадар бу бир ыл холобра калгата бир ыйнан бир икки ыйнан ин бу холобра бахарлыбат түгеннер баллар. Олны холобра биле киран калаган. Оны биле бахарга кем-кет диахар холобра. Хорогор сылаңара ахар сыл болар холобра. Олны хадар каян калбык болаган. Киран калбык тардылдан калбык болаган. Работаю с Хаяной Ивановной уже давно, она помогает мне, молодец, она помогла мне здесь, стать гражданином Якутии, оформить детские пособия. Вот сейчас уже все хорошо, на работу уже можно устроиться, уже, более-менее. Мы работаем давно, до сих пор помогает. С Хаяной Ивановной обращаемся, если вдруг тяжело. Помогает обычно продуктами, одеждой, всем, чем можно, денежками и так далее.